Kasatri kisan bahalang hapo ipertut ke Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy wakentup ya kesen JSU, JYF, JSM, EJNC kasenjuk wahet cenong ri Jaintia wa kasenjuk wahet cenong juai. Ni kesengi depan man yalang ki hayato ke reservation policy wa ke roster system. Hadin kini ke yalang ni liang ujar som shella wa man ujarman ke Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy do ongu wahadin wa kasorkar mpdiang ka wa seli review ya ka reservation policy wa ipen krek kam ya ka roster system na do newsnem wa imto na do ukhat khande nya ko ar kamte ini dakta bahago ya ki khasi wa Jaintia hakipor wadawan do ongu walada ka Nagaland darai ko wa penthame ya ka reservation policy na yi idaw ha ka jela Meghalaya mye ko wa pdiang yaini Dapenti bule wahadin ke yalang ne kesengi de chim ya karai wa penman da ke sit in demonstration ha juwai ha ka arba hundi tering ha kliriat ha kali pawitri uni ubnai wa am narem ha ka artrik unain ru na do ipor chpau ji istem ha do san waji ijan men wel da ke sarkar mji go ujubab da pen khor chu ye yaki hejo ipor da kentu ya ki wachang chnang wo yatali wa ka committee khnang yo man ka kam go wajom Niliang usambor mi lengdo do ongu wa ke yurim wadawa ye ni to wa ya ke jela da bah hakilitli ki district council wa kat kam ke reservation policy wa da chna ha ka khat artri u January khat khande nya pau ar da klam che go ya ka bah ha perdi ki khasi Jaintia wa ki karo to kat kam i bon pai we boy ha ki tu kisnem i rukom bon pai man ikat jo tang wahadin san house nem i bon pai ka KHADC darangkat i wa ka GHADC kamte ka sarkar to usali bahago ya ka reservation policy da penrab wa kani roster system wa ka reservation policy wailat ko yagi karo na kiwi ki jella ladam ye ki wana Meghalaya wa penrab ye yo bha kre we yagi khasi Jaintia daman ka bha ko no chiliang chaki karo jing to ga state reservation policy jing la luti yong ini redap de chairman of chief minister ha khandi tarik Awak Deputy Chief Minister Uma senyau bahalang dah Ewa debu jing thok Wa open sengai roster system Dan ni open crack roster system ni sekamat untuk sedia Segowi bentar bagi dawai tahu review juga State Distribution Policy Ia kejok ni jing thok Lepas iso Chief Minister Lembaga Mil Lepas iso Law Minister lah Jing lalu tu yang ini Dia ini disini redap Mana yang Deputy Chief Minister orang kita convince ki cabinet dan juga sebagai bentar convince ki all party meeting. Kat kende tarik yang dibunai dia ada dah yo wana yang Chief Minister the kuri all party meeting. Obon ki political party the one ki. Tandwa obon ki political party the pediang ni representation ya roster wan ra do Chief Minister. Rui bentar ngeliang yang VPP di Jawa, ngeliang di MLA, somut di MLA, mempediang di ini ka, jingit to organika roster system, usui bentar wah, kuat review ya ka, state reservation policy. Ni kesini, adin udah yoi kita ki, ngeliang ke sarkar dalek di bentar, ngeliang yang ikut meeting yang ini kesini, ini kesini the chimi galai wah, ila stick by the point wah, review ya state reservation policy. Hejing itu orang ni, imam siapa ni hejing le yang kesorkar, bawa kesorkar lembaga Chief Minister, or bebon ke MLA yang ini, gile ko anut ke MLA yang kasih Jaintia, tapi yang ini kan juga roster system. Tapi wama dok atau yo iladeng Jawa, kesorkar review ke state reservation policy, wama baru kita ini kami kasih Jaintia. Jadi yo wat ki result dia pada pok high court le bebon ke mentah dia yo bagi garo. Lepas ini lah rangmi apa yang veterinary lah robon gi bentai go yok gi garo kalau dah jiagan ni go roster olai ke sekamat ide senya tu ikam gi kon gerilom Jaintia kasih Jaintia go ro gi lah man go chakta ha dan ni tai dah ni ke sini de chemi ke sinjam wa mbanse di wo dawai ke sarkar wa laman kar umar la review ke state reservation policy The Chief Minister yang Nagaland ini kubar sisi asli dia review the state distribution policy based on consensus ila kuat sarkar katula somehow to legislam na ida sarkar ng mi go review kan state distribution policy
Ka komiti ugin ba kanong ring wa yudowa ba yung sarkar wa review ba yung state reservation policy. Naitay daw chimba yung state jam wa naini haga bonde ka khat ar kundi terik. Wa nailiang yung komiti lo kunmani ka sit in demonstration ajuan. Haga lipawi terik daw kunmani kleriat wa ka ar terik daw kunmani amlarem. Ka por kunmani man mega pawa je do san waje. Keniman ga kam ga benta go percaya leni pen sinya pai bai wai jing to ga kwa go review the state reservation policy degar pa di nong chong senang kam tam gi kena pure woro o sinya ba bi wa chim iwan snok tilang wi e ba ga jing ki ledi kam gi no ilam san balang sirup usunjuk ledo pra ki kini isum poi sewon te keniman ga isu khia ba hadu kate ngagar pa di nong chong senang o sinya ba bi snok tilang Eba ladi imi telim yemi kam ni ganti impoi sewan kini berta man go kam ba do kata oh yes not tilang kadang wa ga sarkar go penbor ga sarkar go review ga state reservation policy tagawi ban ga benta ini liang yang ga komiti yang kini man ga kam sinja ma ule ini activities yang lagi dia ga sarkar ni go review ga reservation policy Banse lo pun mandi itu lagi jingki kurang dengan Facebook. Ka kerja kambo ban ya ka jingklam yang presiden yang ka Jantia Student Union, woman la ejo ipor chairman yang ka JCCRP. Kanong rimi ke wi kam ka JCCRP ye ni woto udawa na ka sarkar wo review ya ka reservation policy to halar kanong rim. Kambo de TV wa ya ka Jilla Meghalaya hi dapat wandu da ki litli ki autonomous district council. Kata to ka JHADC, KHADC, waka GHADC. Telah dapat ji hakan ni ka reservation policy ka wada China gi hakan kan arterik ubana Januari kat kendenya po arla da klam chega. Wato ya kini ki percentage da bahak kat kum ka population yang kini ka state ka yang tayo le se hakitu ki portion house ne menchwa kini ka 100% yang ki kasi jentia wai 100% yang ki garo boyo le se hakitu ki por bianga. Hendra hakan ni ka juk ko wakat ni yoi wato la dapat ye chaka jingbon bru yang ka KHADC dai rengkat dorgo dai rengkat go waka GHADC te penyu wato ka sarkari melingga ya ka population yang ka JHADC ka wakam tehi na kaliang ko yang i ka JCCRP ye ni hakan ongrim ka waskem wato ka sarkari hab review go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbon pai Neba la dapat ye ka population i na ki kasi jantia da boni cewa pelat ye ki garo. Tela dapat petani cakani ka jimpeng krak kam ye ka rostar. Hawas kiat tibi waktu ka rostar am kam go wo pelai bat ye gini ki percentage le wo pelai bat ye gani ka kamu ong no kan kani ka reservation manggo ka policy. Ka rostar manggo ka system wo pelai bat ye gani ka policy. Handre la dalai kat kum kani ka reservation policy ka uman kata yoi bata kini ki 100% yang ki garo. Lada ki garo nepok Meghalaya wong yigu pendap ya kini ke reservation policy wai go kalat ki garo ki wan ki witawan ki state ta ga jingyu go yang i boto kini ke rostar system penmentoi go do ya kita ki garo ki wan bare yang ka state go yang i handle the pai wan i ki kasi jantia manggo ka wono chiliang cewa pelat netai daw yo kini ka rostar ya uman go kini ka rostar system ya uman go ko memno chiliang chaginu ki jaj bru ku ama po Meghalaya kam ya ka state government boto review ga ya gani ga reservation policy kini to kastan ka kanongrim ka waskem ha i kam ka Jantia Coordination Committee for Reservation Policy ye ni netai daw da pembina ye gini ki jingiki ka wakam ka jingstan yang ka jing penbor yang iya ka sarkar wa review ya kini ka reservation policy hejo iporle khudwari ya ki kena pura yang kini kerilong jantia kam joda ya kinong chongchnong yang kerilong jantia wa yesno ktilangi vi kam ka komiti ne ba kini deman ka jingi ne benta kamenret yang ki kon ki yang kena pura ki wadawan yang kini ka state yang kam tam yang ka khasi jantia